Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Moja brada! Zdaj sem imel glih poškodbo. 2 tedna nazaj. To pa enega za srečo, vete? Srečno. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mistika je, mistika. Pančo tato je verjetno z nami, sam ne vidimo jih. A ne? Gospa prav, veste, v Velčar se čist nič ne dogaja. Sonce vzide pa zaide. Je rekla, na televiziji nič ni bilo objavljeno. To sem pa Denis. Giri več, kako pomeni to ime? Giri pomeni gora. Ja. Rač pa pomeni kralj med gorami. Hudirja. Čeprav takle mek je bučak, veste? Se bo zrasel, se bo zrasel. Ja, dober futra bo. A ne? Giri Rač prav, da delita knjige ka piškote, je to res? Zdaj smo. Ja, sploh ne dojameš. Zdaj ene 15 minut sploh noben ni vam prišel. Noben ga ni bilo, pa se pa začel moliti, prepopadal pa, gore ni taj. In pol pa tukaj je en bar bil, sem z Giri Račem kar prišla tja in čist spontano, čist karo zdravo. Giri Rač je ful dober zraven, ima on letake in on letake sem, jaz enemu govorim, on je pa letake lepo razdelil. In sem sam rekla, ja, to imamo neko karavano leto, a ti si pa natakar, ja, pa je imel še majico boss, pa sem rekel, a ti si boss, okej. Sem mu dal eno knjigo, šel sem dal vsakmu knjigo, en je rekel, jaz ne berem, sem rekel, ta je kuharca. Je on zraven pol vzel kuharco in pol sem rekel, nič, to imamo knjige, pa ljudi dajo prispevk, 50 evrov. Ponavad držijo po 1000 evrov. In pa so kar začeli denar ven jemati, pa so kar dali, vsak je dal 10, 6 evrov, 2 evra, vsak je dobil letake, pa vsem sem dal knjige, ne čak, 5 knjig, ali 5 knjig. In tako mi kar dajo, pa sam rečeš, okej, lepo se imejta svoboda narodu. Pa so bili vsi veseli, pa smo šli. Hare Krishna. Kva? A ne? Haribo! Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama